and sisters from Maasai land, our Kisii women and Kisii brothers, na wanataka mpendane hivyo, tuoane, tupendane usiku na mchana ama namna gani? Kwa sababu hata Biblia nimeona shida wakati nimesema all protocol observed. Shida si ni shamba. Biblia inasema namna gani? Kila mtu alime wapi? Kwake, si ndio? Yaani hapo ni wakati umefanya harusi, si ndio? Si hata sisi tufanye harusi na shamba zetu. Vile Biblia inasema bwana na bibi na sisi shamba na mtu wake. Hatutaipigana, tutapendana, tunasoma pamoja. Alafu tusikuwe tuna insight. Na unajua hapa hata social media si mingi sana. Hata sana. So radio zetu tukue na amani, mtu asiongee mwingine mbaya. Alafu ninasikia tuwalinde waziri basi waziri wanasema baba akikuja nyumbani barangongo bare tingana sunguli nerabe kegabu aba inchenti gara na inuga iga barosi mogende mure maridati karibu. Asante sana. Omonga itakuwa retibia. Así nada que le gusta que no tú por más. Ay, pues todo. Oye, mi gato, ay,